Il y a un monde qui besoin manger wap. That's a wap. Chicken wap, lettuce, cheese. After that, you can toast it, whatever you want. You toast it, that's a wap. Yeah, that's a wap. That's why you prepare for wap. Yeah. Just for wap. That's a wap. Vin manger wap avec. That's a wap. That's why you prepare wap. Manger. Moun qui pas manger pain yo, moun qui pas manger pain. Fais même avec. Tout le monde qui va manger pain, fait même avec. Fais wap. Manger wap, OK? OK.